O te whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au ma lole soifua manuia o si mai le whaafonga o talafo o le asolulu. Ngā o ia le mō le St. Luke's I au kilani le fiafia na nafi ma e tupu o lo o iai tangata whaatau. Pe ama le toa walu lea na oso wha ia le whale o loa le Stuart Dawson ta ta eti o ata ai ave nisi o loa ma toe vave o ese ma ele I ato se minute na iai. Mai leo leo ele tasi se kapeneta o lo o te waile tele o maata ua na ngā o ia. Ma o lea na tumutumu ai sui o le ofisa I lea no fuanga wha asolo mai ana po. E le isa isi o tangata wha atau sai to tono le mall na whainai se ia vanga na ai whainga tau wha amatau. Tu wha atasia talafowe le ia isa isi wa mōlia se ia vanga nā le ta avale sa wha o ngai lato nei. Le ana toe mau walawai se tasi o awala I le ma mau mai le mall. Ripoti o le ta avale sa wha o ngau se ta avale ngaoi ma o le ana mau wha atasi manisi o maata ua na ngau ia. Wa mōlia le tamana wha amanu alia ti ngā ina le mū le ana tupu mai au kilani I saute I mōliang o le wha au o manua. O le mūle nei manu rewa na tūlai mai le vavea o le aso sā, ma o le ana maua muli muli ai le tino maliu. O le tama wa mōlia o ia le ana avei miron moa o no manu anga tū ngā, ma o le ana mau wātu e leo leo I le whale, wa matua I wha aleanga ina I le afi. O le asa wala au le wha amasino ina o le wa mōlia a o ta oto ai le whale mai, ma e wha apele ngata o mōliang o le wha au o manua, a o le afo ina ia soli le sā o lo wha asa ai ia o no o I le whale, o no I tūtau pui pui nga wha ale tū la fono. Ai mō le ua maliu o lo ngā lulue lo na ainga ma le victim support. E le o le leito tongi o ave loli o lo whi avea ia ki liva o lau Papa Jib, ma o le ua solo te te e ai. O le solo o wha awa waile te te ele nei le tūsa ma le wha se fulu ave loli, wha atasi manisi le au whai ngālue ngai Penrose I au kilani. I whafo ane lava o le kamupani o lo whai ngālue ngai CV Compton. O le tālsanga lo whina wina e nei tangata whai ngālue ngai, si I o lato totongi le se fulu tasi pasene. Mo le maui tala leitio a New Zealand, e le o whai ngō fie ai maise o le taunga tā o le soifuanga o iai. Tu mai fo il fela ua ino Jib, e le o se ngā luenga whai ngō fie. Mai le First Union, o le olo o totongi ave loli le na o le luas fulwono tā la I le itu la. Ma o lo I lalo o le totongi le maketi mō ngā luenga mamafa, le e tatawana tolu se fulu tā la. A whai ai umale soe le isi tali wha amalia loto mai le pūlenga o lona winga, o le a wha awa waipea I le vaiaso a toa le nei, le solo titee. Ua folasia le petition I luma o le palemene e aloa ia le long COVID o se wha amai. O le wha au popo ai o au ngā wha umi umi o le COVID e mā waipea le tangata e ui ua fo I mai le siaki wa negative. E le ngata o le a maua tonu ai tonga fitinga mo le ngase ngase. A o le lango lango e tatawana maua le ngase ngase, le e au fiai matupe mai le malo. Wa aunga nei e lalo le chronic fatigue syndrome, ma afua mai siama o le virusi, ma e umi tausanga o whaalongo ina pea. Mo le mau Fiona Charlton o il Presbyterian Complex Chronic Illness Support, ma le Associated New Zealand ME Society, e langona le whaanoa noa o na eui isu enga wa mai ai a aunga ma afianga o le soifua malolo ina o le tangata mai le nei wha mai. E ta e olo o wha upu ina lava, o a afianga tau le mawhau. Tu mai fo I tangata wa umona mawel COVID ai olo o wha umi o na wha alongo ina pea aunga. O le alava olo o tele ina o e wa aile fo mai, ai ele o tele se fesoa soani vanga na ai fautuanga, o le lava o le malolo. A whai ai aloa ia le long COVID o se tasi o wha mai, o lo ia le wha moe moe ngai a manuia, ma anga wa ai tangata o lo o mo o mia le fesoa soani. Matala muli muli, ua ngau sia scientisi te tonu o saina ufi fafonga e mawhai o nei loa le COVID le ea. O ufi fafonga po o mask nei e mawhai o nei loa ai, wa PC e le COVID le mai ai, o le se fulu minute o tala noa ma se tasi wa afia. O nei ufi fafonga o lo PPEA sensors, ma iso enga wa whaia wai loa ai. E mawalunga lona tūlanga manuia pe awha o ngai to tonu o poto e ta aile ea, e pei o lifi ma poto e ta puni puni. Mo le mau se tasi o sui o le University au kilani a whai ai manuia nei tau mawhainga, o le awhe soa ni tele le vave o na mau o le wha mai. Ai inisi o tangata sue, o le ao ngā le teknolosi o lo sauma nei maske wha au ngā e I lātou, e le mawhai o na whaia siaki nei e tu ianga I to tono le isu. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tae.